Verovatno jedina prava premijera na sajmu to je upravo ovaj Neoplan Tourliner na štandu MAN-a. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie den Leiter Produkt und Vertrieb Bus der MAN Truck & Bus AG, Rudi Kuchter. Meine Damen und Herren, da ist der Neoplan Tourliner. Neoplan Tourliner konačno može da se pohvali vizualnom unifikacijom sa starijom i ekskluzivnijom braćom koji vuku nemačko poreklo. Uz veliku pažnju posvećenoj ekonomičnosti, koja je glavni adut ovog autobusa, Neoplan tvrdi da je smanjio aerodinamički otpor za oko 20% i doveo Tourliner do koeficijenta otpora približnog onom kakav ima moderni kombi, a to su delom pomogli i novi spoljni retrovizori koji su posebno oblikovani da smanje otpor vazduha. Takođe, novi MAN-ov motor iz porodice D26 navodno donosi uštedu goriva oko 10%, a autobus je opremljen Efficient Cruise sistemom koji će autobus na nizbrdici izbaciti iz brzine i time umanjiti trenje.